Birinchiler için baqat selamet bağalarda bulsa, ikinchiler için okşada. Üçüncüler baqatni eshilgan oraqı ko'lamida ko'ra. Statistika ma'lumotlari bo'yicha respublikada rul ortida ishib yuruvchilar soni yildan yil orta bora. Bizning jirlikda de bu son quvonarli tugul. O'zgan yil 87 kishi isiriq holda tutqarlangan bo'lsa, bu yilning yil boshidan bu son 20. Kishi nega ishasin? Yo'g'isa ish kishi o'zigina tugul, boshqalar da g'ayibli. Biror bayram jetdimi kishining qadrli narsa aytib ustalga oraqı chiqara. Do'stlar, tug'anlar bir-birsini siylay. Bu traditsiyani kishi o'zi bo'ldirgan. Bebita peyniva oraqsiz to'yda ko'ngilsiz uzak kibik. Balki bu o'likdan onga singib qolgandir. Isiriq rul ortida tutqarlanganlar dayı xizmatkarlardan jibarularini so'rab o'tana. Ezgina eshitdim, kecha ishkanniki qolgandir deb haylalarga tirasha. Sen basayım sonra. Sizni ko'rgandan so'ng va sekirib o'tirdi bet. Men magazinga kirib ketgachdan u sekirib ketdi. Sektin. 80 yaş boyu sekirip oturayın, eket kişiye. Bütün жүргенде ең кішіге сылтамасын бір бағытта, сен мужик кіші. Торчабыз по станцияға қадық. Мен бұлары көсті, сен приорда. Бұлар аласың? Жоқ. Мен бұлар алам. Sen ұрып бара қойып іштем, жоқ mu? Надо интересно. Әл тоғыша мәні? Соңғы арада Қызғанышқа Қарсы район жерлігімізде ішіп илері еткен шоферлер саны артып бара. Yıl başından yanvar ayında 6 kişi tutuklansa, fevral ayına kaçtan 12 kişi işkenkiler şeylere itken için tutuklandı. Ala kodgu çaralar körüle işleri sudga jiberildi. Юхиди инспекторлары доими рейдлар уздыра. Олар барышында теркелген ең көп хукук бузулар. Шоферларның иминлик коюшын электермеу һәм балаларны махсус креслодан башка йөртү. Соңғы арада рейдтарга бик часто чыга башладык. Рейдтар вакытында күбрәк Ремилек тәмәңшәл тоткарлана, детский коляска булмаган балалар, куркынычсыз коюшлар түрләре безнең өчен түгел, үзләре өчен инде алар күбрәк безне күргәчәнлек тора башлыйлар инде. Сәмсез. Документларны карагыз. Документларны карагыз. Boşuna, boşuna kiler Baya şabasın mı? Yok, встречный kiler. Yok mu? Труп. Столько не живут. Труп? Действительно. Труп. Исерек шоферлар белән көрәшү өчен Telegram каналы да булдырылды. Ләкин нәрсә генә уйлап чыгарсаң да, исерек килеш рульдә йөрергә гадәтләнгәннәрне бу гына туктата алмый. Спиртлы эчемлекләр эчеп руль артына утыручылар үзләре турында уйламасалар да, башкаларны куркыныч астына куюларын онытмасыннар иде. Мөмкинме миңа чыгып кысырга и тәмәке тарга? Менә эшне беткәндә чыгасың. Мин монда кысыммын. Güzel misin işte? Senin şakta 355 miligram litre udu koyabilirler. Bu bugün günde normalden 8 topur koyar. Ne? Eğer de pribor var saglasın bu sagamında saglasın yapasın. Saglasın olsa baliskop protokoldan da tutun. Balisasın. Ne? Saglasın mı sanmı toparlasın? Saglasın mı yok mu? Saglasın. Ha? Saglasın şu? Ha. Мен şu вакыт туры. 20 сарал деп айттың ба? Yok 20 сар деп айтмаймын, конечно. Ну просто ondan sonra magazin işlemi Müslüm rayonunda. Ne yaptığından bir turasan. Bilemeyin de bilemiyorsun. Ölü vermeler bitinde. Videoga yazdırıp turabız. Kolgadan boğulmasın bar. Gerekmiyor. Qaragına miya qarasın. Anın videosu gerekmiyor bana. Oldan qara tu, oldan qara. Neden? Мен ана қара, жаздырылға тиіс. Сен айттым жаздырабыз деп. Bizimki yazdırılabilir. Демне оңай аяққа да қолда қоймайды, неде оңай аяқ сөйлейді. Подпис қоясың ба, там бір қот сұрайым. Таныштырдым. Сен қотышмады енді? Қотышмайды? Yok, uyumadım. Отказываешься ма? Құры закон вакытында орақыны шират тұрып алганнар. Ул дефицит булган. Хәзер кешенең вакыты һәм акчасы бар. Барыбыз да эшләр өчен туган. Әгәр кеше нәрсә беләндер мәшгуль икән, аның эшәргә вакыты калмый. Оракы сата торган кибетләр шат сайын булганда, халыкны ойнатуы бик кыен шул. Кичке уннан соң спиртлы эчемлекләр сатарга ярамаса да, эчәм дигән кеше барыбер җаен таба. Исерек кешегә эчмә дип әйтүнең дә мәгънәсе юктыр кебек. Оракыга сарыф иткән вакытларын якыннары белән үткәрүнең күпкә кыйммәт булуын аңлаганда, артык соң буласын, кайчан аңлар икән эш кеше.
Тормыш барган сайын кеше үзенең үткәненә борылып карый, кылган гамәлләренә бәя бирә. Гомер буе ислек сазлыгыннан чыга алмаганнарны алда бары тик караңгылык көтә. Башкаларның хаталарын кабатламагыз. Исерекләр сезгә үрнәк түгел, сабак булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.